na metiasia aya ado marakwa semedu baby amedi aya wado marakwa adomia sumo na di adome ankamesi makani deni aya wana ni mifia aya wasafweradi na wodi adumia bedumia inti sekabi na medewa edana ya sedakawa sebibi wa yanwa na ya sedanjo sebibi wa sidechwa enona ya demawo ati asifa na yebe iwayo abra ya tiasi eja yebe tia ya sedaka every so watching I see the view inti sa asha ya maya ye dia ede wasidenyo oba tampe wa yenyo Esia ojuntini nenyuma osise ufie wa danara kede ibine dan wo de nechi se awu menyina mepemesiafu na dawon wo bi so anawuro masofo so onye dat umpobo atu medwelai nya onye na no so onye dat inara ye oye kasa yaka edihye ye hunkran na se momo akwaba na mamo atenase aba Costa Television Central Entertainment Show second edition yewura afi no mu no da otode bie na ye de Central Entertainment Show ye de brawo na enwibiri yentu ayankokwa na ye de Central Entertainment Show ye de brawo ye bohwe oye after eye bebun na ewo oye yemfa nde yenkende wiadim aha na eliji wenwa wutinka wonanka na eliji wenwa mfa nde guitar san wonkwem erebo guitar bitire nana oduman kwanya meche aha sise na so oye hin na ebo guitar microphone kitonsem etonyum ekɔ stage a wafade o moti na idi dwuma hupi na all of a sudden ewo ma na eja ebusuafo la osimosi bra awanyi bia yenyu bedi oye mpanyin girado na tsada ebe ye ohen ana ebe ye hemba de mi girado nso egirado a nya komi pe awo wonampo odo wusu na woban wonyai wonantew wokasai wa braboni na osesa na obaye dema egwana wondo atenadon nusu na bani na ma oye ewusamre kenya na ta meduru wurum na ebibi sede na center focus mesawum entertainment show ahemfo ne ye na wodin wura ahemfo mi ebusia ma monfo no nwada ho na mankamfo mo de enbi Central Entertainment Show no yebedu nkomo afa oye nsam kra na ebembi a orokodo wo yene entertainment industry num ati da Accra High Court sesiare wa confirm the dadiluma wanye will biara oye hubasa enbi ya nde fide ya Accra High Court za bade dadiluma wanye will nti sa check fo no abadafo nsam na ba pi wa ba pi so kra na yehwe oye open your support
naba odinsemi abotugwa yim na open your supposition no so ntase na dodo na kra oh tiwa no wu no wi na your suppon wa adwene ho a no so wu se na your suppon oye na tiwa mum na orehwe eja okono abanka ka kenta dani telecel award a okrodo wo oye Ghana hama oye your suppon na award no tiwa na okaji na okaja award nso or the share or your support yam de baby will be a on far award no on fan chichen na on fan senu hun kran enti ti o we no de bosomo kwer ahina na your support so o che ni hweban nkofre kanse mi pi de a che mo wa bana no na ta ti wa no ho ayo ho enti no ma your support so da kwad your support na ba na bakare debi ti wona asem pompa ne nkire oye ne papa enti onyim mpo your support nyim de ti wo so wefim but atakwer na yenyim de sunsun ma asem na wo kan sunsun nti ebede na hu po de ti wa na onye your support wonim kitamudza wo fa no oye atasefa asase da onaran na wo de akwawie na na nsem na ba episo ma oye entertainment world and social media de kofo rubribi wo hopa na worekabi shata da wale odinsem bi atoba na ebusua nemu yeduru pa na wa suggest oye two solutions dama oye kusata ne nsem bi a olokodo se ebeka ya shata wale no kusata opere wunye beef na nsam no etagada de what say a musician another way actor another actress another we famous kakra na say enye beef amfam a no tere wala no ense dara enche papa beef no ma ekoso kakra nkofo hu social media nto chere beef na ashas na adekusata ena onye oye shatter da wale won sam no nti ebusuan entertainment world news kakra na mapa no wa kire won na yenko back to nkoma na me yurizi de se ewa na guitars na wukwem ewa na brass band your friend and symbol another konko impo bankas ni san wukwem na boni tim ban for kwedzi echi concert wo fro wa ha pap bi arekobi na ifi ma ajan wo fro debra na bedem payin ade epempeu awanyi bia odi dzihin epempeu awanyi bia odi dzihin ba ebusuam da nkoma enbiri ye bedin na ye ndi de nkoma nya so mfamfa ye beja oye yana na hemba a owo abura inja na echi nkoma ye bedim nte enbiri yensa aka oye nana ekuwa OKUTTA otodo ibasa abura hemba dana mu akwaba odi mahenwa ya henwa aponu mi ye facha nyamina do wozne alhamdulillah odache edirazas nana nkom asem mamfo fefi menen kam mbi se oda mumpa nsana iti ya hye nkom twetwe na ase se ohwa na ewo eyije biem ewo achada wodo tonyum ewo achada wodi boban wodi ebibiara na wofo de bedi hin ba da ma achade no ya eyende azaka med da etefas na meche obibia ana so guyenede for us misano obezin kakra na emo mbraba de awa na days in a day it but if baby no obezin the man wonderful eti na ya se yan komo twetwe ase nana ekuwa OKUTTA obeye dan beye ohemba wabra dodo na susu de nana owo oye entertainment industry no okay sanse da obia se na michi obibia so na ekuwa OKUTTA otade basa na izina nkasa ye onyame basuzi wow onyame basuzi son enyom tuna ne yetu na me afa ne ye okare nyame nyom afam makara gospel na me sheda me according na say Abraham we SHS wow which is make it 7 years now na me sheda me enyom tuna santi yazanka kan yazakwa kumase yazakwa akra bi o your program na we inviting
na ya ne a friend wana watu nyum so ye nyim wona so worko program na watu sa friend na I can backing vocalist intana na yezimana we be sisi eti I don't know oye hu de se ye ne name no okay me ko ho eti ewo aduntu no mu erekware bari na no ninyim de bibi ote da me da ho ma wana da bi na minyim na mo na metete da abra mu ko school no mo GHS na aziz na metete say mabam na man tamba mai mo but say mabam metete wase mutum me fie gwada ho but na minyim da me fie da abra hadi ana da abra na egwana dem ibi wa mutum me fie na yete true anade na efe kata ma nti bi wa mo kasoro mozama nti bi wa na mereba manam osabari mani fie wa maze baba kasa na wo maze ko Victor mozama sorry but na menyim na bibia munam numpo munam fie wow tina mutwam mo ko ba na manam mo ko manam wa ma ba manam ho but me bibia nka mpa de me fie mpa na manam ntina met I can't remember no was the affection my affection na me maybe na met de wase mo kro me hen nizinzi na no kodwa ade nti da moda na me keda makola ma akohwe nti yedu modu eminti mazigeta na mu nda ayefunu nyina wo rom ko se wona mete de bi abona no kodwa ade na mekagya ne nchen na mesina na wase me hen nyo na why busy nti ske oyi wono kodakuma me 10 series wow asana me kere wase me hen na me nyimu no nemo metire wase mizazo yeye na mu kro me hen nizinezi na ne kodwa ade no ma me cheben na me kere wase me hen no yi the miskin won kotakum na ozama nti na bibia nkam de mizazo yeye ana de motu me bezazi dachibi dawe eti na aba singing group na enyo no wo ho a enyo no ko enyo no ba wo oye adwuntu no okay na mo singing group our friend Clement Amoesi Ministries na maranka simu me ministries onyamba Suzy Ministries onyamba Suzy Ministries wow and na mesanso join Alfred Boa into an work programs naza na we invite him na ya ba obra pada ya ba Darling FM ya ba concert party ko start TV fia obra pa FM oh okay one worship ina na way na meba na mako benya FM soda wow nti ya wanyina na yakọ na ya no de ya for the gospel artist for na de we bibia na we invite him me konko born me ke backing vocalist nti nkaka na eti oyo ho abawe eti no se yerka wo oye anjunuma ajuntunuma bibi sede sebunya ajuntufu ina na bia wode nyuma ba out e be kan de wo album sa na yembisa na jenje biara na wo album bi wo agba na yenyima na mfache davi minya album pado zande ine echinu mekere there are so many challenges bibia no nkukuhwe asu odu baby na epede ezibompa at the end of the day mekere ebetino abi anyi bi bosusu never maybe ozakashenism tine ntimo famba for now nizi me famba yegwa on board nyame yaduma eti akon mu bi se question akon e de ba na ye sisia eti no wo mpendo do ahen na etwa no mar wo oye ajuntu no ma sikasam yamfa ne de woko programs a huni sikasam wo ye dan na uche wonka no unche ka dem fa na we invite to aso bia wi a ye min share walende bibi kakrapwe makara wonte enko ampo na masa mo bo wonka I can't remember na menye dame abenti me dame Clement Amoesi Ministry na me chirazi nti I dem me ask for permission na me kona me ko bono to the baby no chere won onye won ye na edoso wonye na wa da na ja nti at the end of the day I dem ma ajudan man ko skun I dem mo bon na mo bon was scarf from so no to muzu tua wona wo boy mo ye jumezin to the sound system drummers na so otua wanka
nti wie sample ye bakaw Ewia sample ye bakaw nana se menyimara wo emshafo ma yenhwe de se yebenya oye nana EKUWA OKUTTA a otede basa nkano no private life no oye juntunyi wo oye Ghana gospel music no yenhwe de binya ne mfanyini bi ana ne performance bi na ya shaba wi ya chen commander na yenhwe nana EKUWA OKUTTA ne performance bi oye isheba nyamemba Susie Sido enyoma no we bi sasam no de pepepe ente dama eriken na enyum mpo da bibi otedam baba now say yehwe entertainment industry no ma yewo adwuntofo bebre wo ho a ebeka na wona wa about mo ho won be no mpo odososen hona we pay abano Sesiare abaye oye ABURA HEMAA nana ada hoto nyoma ana ejai bacha me da wato se obi invite mo program asset there ASORBA mokwa no we introduce me amoto nyoma no wow nti meke de ma call eze apioska awoyo o ma ko to nyoma da wow
Roman answer ebda yezi yene last year awobano nso mutonyo nti say we invite in program na so ya sorry dem kotinza moto wow hey ndira no ode ye hwe recording studio na ye ka recording say enti nana say ede ahindi oye ohemba egwatina do na dututu oye musician fine oye gospel so sampara na so ibi bakade on how wa dagire wo wudwuma horo we izana on how wa dagire makada on how ma dagire osande no ye dwuma meye na ase azichi wo we maye mo bofu na dwuma some ye do some am na nti na ahinzi na normally makada nkofu bebre free da ahinzi ya bosomsam nti ada watchim another da wakache ma ofu de da man dumezi na opere mizino mezo tu da me yanku ya mnyine oye Clement amwesi da nam time ni ye program ewo kisi na mkache da mana waba asima kache me de ebi amoto nyum na mkaye da me abusum ejuma nti amamu bufuri da ochere because of mo nya omo woni nti because program bia to me danija na mankutimo nti na oreka da mas because na waka just week my abe ne program nti aba na no meke de bibi anyu obotum wesu kwan ibi wa okwa ahinzim no je nyame sem kotum mosum ibi wo so oye okwa ahinzim na echi nyame so because me hu de abosum na mpo wajizi da nyankopno nti why de wajizi da bi na obon amina I miss me kwa so na me jizi da bi na obom no me so because of ahinzinti nti me kede me call interpreting na of oye financial department so papa bo was oye so for na minyim take us na obisam de nti motum me je me anyim to na moto na ma koso muso na muso nyame som na nya abaze na bo so nya abaze my papa nka my nyame de adwuma na mom motum za abobọ ho ibi o ti dem me kwaso de me kwaso waka nyame sam wia ibi am san so another me from town me ibi am san je mic tonyo nti nothing can stop me there moto onyo no nti na chere da na mankofo susan de ahindi no mu na abayo hemba no ibu twagwan anape biara ebokwa akurum bi de biara akurum de biara akurum nti ya medjuma no anada anonu parliament house bi mpese nyamedjo no onye obia na abosunyo no onye obia awo na enyime bitu abahimu abosunyo no onye obia okay I have one agenda because of egunsa as in nsakawano egunsa no nkoteze e dey hu de azeze bosu ni intershare eso bosu damen na one agenda nti ne de na break kan mkacha de in case mugunsa sa onya nke yam fa nche di ampo na yam fa nche nyakopon so do onjinsen no no ye the chan do onbon ye ne yam pe ne ye bobon nti ye wajizi de aboso no mpo wajizi de o twedi ampo mi wo ho a o ye won aboso na mom yero nkoto nsore na yam da no nyakopon nti anu na nyakopon ompe nti won hu de ezensa gu fom etwa aboa na etina wo baaye ya no kire esomoso na mom ya me so mi da akwacha fre akobon pay ewaze me da wase dam no cha na esom nyankofa na iwie na be she kukom na ye smadu da no wo pia dam de ana Kristo nkanu bien hu now nana EKUWA OKUTTA yemfa nde nyame ba Suzy na saboko wa mama ho sana ansa so bi bakare na meja wona na wo ho na ye pre yiwe baby na be ginya baby nyame ba Suzy wa baye Abraham ba sesiare nidin asesa okita na EKUWA OKUTTA otude basa na baye hembai ame ya tase de enwumre de hoto ebe na adze na riye da fa oye wo ajontum anade wala wa hindi wo damu kwano do
Nkache wetu ma review ma me faith bi say ne na wo adwonto sesiale ebidi ABURA and pempo de bi say de ahemfo na ahembafo uche ho kawana amemi ntebro ho de bi apart from paramount chiefs na OKUTTA oye traditional council na ebi a chieftaincy art no mo bibi kwanama olucha workers ka but apart from that no the community bi a chief wo bia na ogbonobra nti na ibi se de dam no na ewo ministry wo ho a idi hu dwuma dadaw ansa na wodu bi di ahende no apart from the ministry no ono da ho se da ho yes da ho ya no ibi bi di hu komo no nti ibi se bi o de ebe ye hembai ebe ade bi o na ya afka oye Yameba Suzy ministry no. Okay, me da say. Me wo Yaminadum. Your foundation. Wow. Is it not that the OBAHEMAA OKUTTA Foundation? Wow. Wonderful. OBAHEMAA OKUTTA Foundation. Wow. No eba de kwate na. Where? Also in aid of putting smile on the face of the young children. Young children. Smile. Putting smile on the face of young children. Wow. Wow. Nze nana ebiso one more ho. Ashase nahini. Last year ni enya afiebien. Wow. I started the years juma as OBAHEMAA OKUTTA Foundation. Yeshase last year ni enya afiebien. Ebeka second edition. Nana wankesa so ba yo himba no hwa hin. Africa wa Mfie basa. Wonderful. Hey, the Mfie basa no muna na that foundation. Hey. Nana. Okay, make a foundation into mu no. Abra on the so watch buy ma and I watch on him bia. Was nature ikru. Into say as another kan was anka make a Mfie ananamu me. Ne mom oye na ma am kusum na manzi de wachi ibiara or wasn't catch osaberuma Dr. Kwesiato today bi dem no oye ye ne kusum nti anu na meyi anufu na metedi na mwe nti mfa nde wodu catch osaberuma da Abraham bani Mfie basa wow na na bani nti na de foundation bobade say come as a foundation bobade in there mako akra foundation and nititira make the me OBAHEMAA OKUTTA Foundation for the aged youth and children makere nkakranka no yebotumi as aboa ibia nkakranka say nka make aged in there me kwa aka na me won aberewo bi aida no honam na mpo ntumi mpo njo nti aida metaka musu mu na make say no mami onyi ba dame ewiabi osia tree ozo kwechima na mikere nyame aduma minyeska metal foundation na mzaboa embewo no nti yako nti wachemu no na mesha ase de mezi hujuma nti mo menyim mosi yebe mwana papa bi bay anipa onye me chat o fondo obonizin Mr. Emmanuel Tete Minsa. No, this is buy mamma, you know, some Metal Foundation. No, Zama. Intimate Kabisa Foundation, no cost. May ya, new papers, no cost. I'm sorry. You pay me moon up to now. Moon, papa, name that. Wow. Now, Mr. Zamati, intimate Bisa, I told the general office or I had no was when you are name of Chile. Takradi. Yes. Until I want to make a general the Nemko mafan bi ocha wanaze bi enyin nti omoma wa hwemu takradua nti mo wana ofam de mention in particulars what if pay akohwe no zizo ana pedo oje me party ana me was me details no zi e bia na nti na manu mitim mo jonjun wo so na me se bia nyankopon na ne we na na ase na opede me yentam me se ne ma mo one from there why bibi na was as na maka
Don't family pay junction into what the pay junction I was by my car. No, Zabra. Maintain 1 city, maintain 2 cities. Moana or from there, me pass it beyond Bantuina, a media school into Mbaji. Wow. Into a corner foundation in Pomo for them registering. Make it on Yanko for Nano. Wow. It was Zavo, Yanni, and Khan, Nyameba Suzy. In the we be the Pajira Doma, Nidina Sasa, and to say, Inhun, a being Yemen, and Cecily Inhun na, Yima, Mercator, then they, ABURA, Nidina Sasa, if Nyameba Suzy, na we be Jina, Nana, EKUWA, OKUTTA, Otodo, Ebasa. ABURA. Na what kind of foundation? Ma young conquer foundation, Juma Kura and Nebia, we di that to Ansana, a fimpo, Yerbu Womenu, young conquer Neba, Yachanko Bachendo. Next year, I hope to be remember my mother should be a grade on it because one prepare a day over to Mama school. We raising it high. One must sky and why and limits. See, and you know one, and your put your ESSUMAN. You are still in our mind, you are still in our hearts. That's why we are here today. So don't think about your menu or don't think about your quantity. Think about your quality. Think about your studies. Men young kusem. Say I will feel for the ring another such a change from my class. Mo cook no other channel. On young yanko. Yankada men fanyan, never fanyan, what to my boy was swim. Yankutu a while, but I could all young fan for young party. Whilst your books are in the house, who's going to study them for you? So take your studies serious. No one for Yamina serious, no one who as it. Ne, we were near some rest, the mazin in now. About boy in my yellow school. Why a best school in Cape Coast. Only a son young number. Now do, and then we remember. Family and home. And now for an archer church in the school. No school in 2019. Enti emshafo mesarmu akwa aba mu atenase the ba oye Central Entertainment Show na emisa baby ayekohwe oye hemfa na dwopati ben ukedi no Ewoye ABURA English and Arabic school. Wow, English and Arabic school. Hey, na kupe mu o nti Arabic no that aba some call okay no. Okay, me that's the what ABURA watchim no. Me the tuma akoma de I dem ma me share school funi nyina. Nti your first year no. Your first year na one from nkwachi osavema no. Wow. Na me share se. Nti yezi kan share one of areas oye St. Lawrence Catholic School A and B. Yako Abraham Media School A and B. And sana yebesani aba Good Samaritan. Nti ewie ni nye ewie kesi English and Arabic. Ena keshe won kran. That one so obotum wa eteden. Ozana nyina ni enyim. Odu baby mperiko school mpa. Meke de Abraham ko school odu baby na ko school mpa che nanto. No kwalpa. Nti eden akoyo ma bi ko program bi wo Pimpamsi. Na yane former MP oya honorable Barbara Aisha AC. Okay, so ke bibi there ano otina improve came. Nti anu me yehu de
baby otina no ontumi ye obstacle o baby epedeko nti ehye won kran de so obotum akọ enyim onya nyu book o ma mi na opapa wanko bi nti ya call around there ya kesha maframa no kran ni ye hu de won so ya dwono ani na ma ezikopo schools ni nyina nti no chere meje prefer de dam no so nti no ma am necessary dam foundation ne ni gina bi na abaye moframa nkoten wow nti na eto foundation mboa he na nyefi abdofo na nkwa kuru me da say ashase yeto what be na ashase no yes nti yeshase no ya na yezi ni kanka na adofo ekwe ebienbia ozo but last year yankopon yado yenya bi fi me yanko bi wo friend Sicily or Britain wow na adofo nkaka bi sa enye yena ye mpuntu hima no so about supporting with moframa nzama and I want to say Stephen Akesa Foundation also about boy my yenya books pencils na no one kaka wa na bi so bua eziban na drinks na azi nti o ma ye hu nde o chere last year and last 2 years na ye shares na one queen this year no nsesayabu na this year so last year no or yes ronko or sans performance sans best in last 2 years until the baby no na yam boy you because in the last 2 years no way 100 and this year or yeah times 3 obudo wow eti maye hwani na ye wo oye ebakanda children's party ye no afi abasino kwa 2025 wow when wa himfa na wa ABURA community center mowo ezireko eseyi what mpochinyo oh nice aho ye fedam oh nice no yo maframa no so na me painful no so aya ma me funa wotum was one baba no so enya bibi nkaka so yes buon that one so one year you appreciate one effort that what bana wa boyin ma ezi dwuma no wa ya asomje nti e bo won so kaka good tero chere social baka nana yameba Suzy ministry no da ho social yasen ye binya nana EKUWA OKUTTA otode basa foundation nana ewo eyusadu mu bi de eba from atete waduntu ma na de dan when eyusadu mu bi dem da ma hwa ma from aside that mbo from na mpo ye wo ibinuma ya to culture trip da what's up wow what's nti ehye we bi na wore ye no Adam oh nice nti enu na no ya mafoma wo abura mpachinyo wow nti da ma sawo na no wonda ma orokodi wana kira ho mpacho me fo bi na obecham wow tino kire ya ka da ma entertainment na ngasa npo oda ho won yodo wow na fata ba ye ho aboyin usane enye obiara yenyim ayemba fu bebe nemum mentaso ebrade ntine se wache won ayemba obiara di bibi di sinenyo na ontene no bebe nwina ahomusa na ade wonti onka ante obebe nyu ahom na kepeja adesua do tere do todo abadira okay that's it so go to amino mamu wen de mafama no ebia wanche wono enhu right there eya frabana de enyi ne hu de bia da mate ya mishi onye na enyim de onye na emom ebodi na bia hu de bi hye bia na hu da mate ya hye onye abena we endu wono na hye bi na emom se be jaja bia obo na hu de bi hye bia na wolmpo oye watete oye ofel kra nti dam no tinti ya wa o nke malamumpe nti mu hu moroko na emom so abejenja bia program bia no nti akwa enwu de bi ye nezi eye bi oyefel
waso de ba ukroma na be ya obotu wa abo mo from ndeba if you dey ebe na mo from bebrego ebi o say I can't remember me kwasere afa na o say olun kofi ne maame na onye ne be ye ni fiewa nana ifiewa na nkwasere onya hu mekanti afa ka da me onye maame ne baba Roman asere dem so be no afa na ehwe onya hu meka na mama na do na mama eji wapo na afa so olun kofi onye mboko to ade meko to experience eto nzema keke nke bi mana ansa na ne baji anede on sada ha wa bi da motibia mpa moko wa ko nti mo fa mani bi wa in pese e kede moko akati me da fofo moko nyo moko na romfo ade chi ade se wo no to gate na na we ko da ben na ya ben den nti mo fa mani da no fe no ebusafu bon kamfo mfa mo de oye Central Entertainment Show na enbiri nyanye na EKUWA OKUTTA na yayena bonkomo wo oye na jontoa no owo man sana olbedi oye mpanyin gina bi won na wama ya hwe efi bebi ofi be pre ya sen kohwe na nyumo ya ba na za nkomotwetwe no na ewie no edesi yankwohwe na performance performance no okumun usande yeyeden oyeden puni hu de damo jinabu ne bokwe kijina amende said microphone sinima tira so dem the public the yabokwa abere bi the public so no di nti ya hwamre sisia
Nana ebusia yanye na EKUWA OKUTTA otiri basa Abrahimba yayine bo nkomo hwe gina bi owe be gina na achada yebekandam adwontoa enza owo me former choir master bi no kai emireba ye emireba only the voice OKUTTA na za bebe we be gini za de beye nana ye kese ya na se ibi ehu wow nana nzi mabo no wa ya recording nana kwandem ekwandem wow eti se bakoro ba na wa bobo de me na nko studio na monko bo ma onye amfano nyamba aba na ehihye ban na mpakoro bafo ubutwegban mpacheda ana obegine ntwi mpacheda chada na do kona na infeko mpacheda ehihye ban na obokona ana chire ohuma ninja anpo mamemi sadama asemi nkofu pi onya bandama na obi sade anpo bi npo mo kan de prebe ya ko manager na o manager ho a o managing anede bibiara wona na anisem. Okay, first na mo manager but sisi as me manager. Awadi if he ebe te egwa no manager no wa pe wala. Sisi e bia strom. Oh, bia so one ben man na wo strom. Oh ya semo. Na naka fasema ba. Bia so obe wa ro se bocho na edi ebisa. Fache nyanko ya fache. Bocho na wa wa. Fache da. Debbie. Pax Boniface. Also wala. Pax Boniface. Sherifi Indo University. Pax, ESSUMAN kan che. Asoda simbi sa nana yimba pass me bisa. Nana yimba se odowojan. Na me mara imesen bi se bio. Nana important da bedana. Ibi wo line no do, ana bi anyo ho. E hwe menya kofo mbe. Oh, pass. Pass Boniface terie. Nana se ye hwe akopo ba eti asanu wenya no. Nana yewo mpemfu pi wotete egwo bi dot da modo. Bra wo matin egwo ndo na wo dwumedi ahopi awozi. Wonya batin egwo ndo na wo dato. Afotu bi bokwa ma ho nana. Pacha dwumebi zibitire. Yewo ahemfu pi bra na ombidi him awde aye him memfa himara na mfa himfu asem nto. Bra na omba ye ahembafo. Bitira wo de me de ho to nyumi. Eda ho ato nyum no. Bini wo ho a na bia won dzenyi de wotonade. Ibi wo ho a won dzenyi de wo abanadwumam. Na so bi dim panyen wa de na abanadwuma na eja. Obidim panyen wa ye weja ibi otirem afotu bokoda ma ho na na. Medase. Kaka metima kan de. So ohwe ibi wo ho a yemfa nde amena mechazi. Na azichene mu no na mu mboframa. Okay. Na odi baby a awofo no mpo ba akona wofodo wakasa kire achechef no mpo aya asefem. Nti mojo na mu nde say even machire mpa monko mfram monko mpemfo a wa wotu waye woni no to botu waye woni bibi. Okay. Nti kakra metu maka inde say hwe na bebi a gina bi we gina na edwuma ye no sa onyene mbo ebra mesede ebeko wenyim kakra na so onyene mbo ebra sa because there's no way ebe charge what SHS and the mesma akona ebe for ebe carry on ho no no aba ma nkofo so webu ibo wa ayemfo sabe wa ibo wa mesma ofodo okasa kire ne mofra na de nkofo mpo ya oya asefim nti mesede ekona ebe for ebe carry on ho no no obobo ma nkofo so ebuen because what to do unto others as you want others to do unto you.
Nana yanko motwetwe ori yedaw na so hia mbirinti ye pede engineer oye damasem nyado na wo foundation a eda bobadi sesiare ye wo oye nyameba Suzy ministry na da ho ono no yemba do jede adom bi adom na ye kwa na chi ye kuputi ho aba eda kafa oye nana EKUWA OKUTTA a otode Basa Foundation na nantuto se bi ade botuto asankwanko womboa odo boboa na ma ejesi wonyu odo no opeje bam akwande okay medo ASORBA se e wadame akonya na meda Costa TV team ena manager nyina ase e wadame akonye oye manage ya manwo de ndede mesimu wana mebaka safa the foundation no foundation is in aid of putting smile on the face of the young children onye na ngotu na ebotumi aye wow osana mo family biwa odama kuma fondu mpore be tumi aye kakanka na yetu mo fama bibi ntiwonko school no because onye bia ebi wa wo so samparaze oye ne ntoyedo wa ne mum mbu obotum wa bo na onya fa na ko school no oye nti besra adofo je do ye buku do ya chodia do ye sikam do ya trim osande mo fa mi wo ko school mpa se bi o se ehwe won school uniform mpa oye ya se bi wona atrat ebi wo se bi wona ata na o hye na mpa on hye wase nti se yinya ebotum yesre na wetum we so ye ne mfe wo de menzeme ho a ebotum yeso ye za abo mo frama no se ebi so obampa na rapada oka ho maye kwa eboko schools no bibia se ye zema mo frama no wonso enyu obeje na we hu de ikro no wodon na de sa na wonso wo nkofa wodon ntimasre de moti bia do ye buku oye pencil oye pen oye eraser oye atar sika fam bibia wotum za abo mo frama no wonso enyu age na ambe wono so Samilo kumpa yentum yambo na yentum enfama mo from na oba ni youth no sa ebi wo odopedo boko ekosun ejuma yentum anko school odopedo boko ekosun ejuma nti se akonya ne bam na se even about matter sewing machine another hand dryer za mabimpa wow so yabada wase nana ede yesre we ndimu nana mfano phone no ntugo basabasa da na nche abaya foundation nana za foundation onye afi da ye da afi nkote na oboboa abu na egbu edebia nana yinda wa abura pocho ba kire akwan na se foundation phone name bi wo ho ana email address bi wo ho ana Facebook account bi wo ho ana bibi wo ho a si bi hwehwe foundation na obohu na butum da to goneja ahwefo yiso wahwe na amboa idu butum da aboboa okay me da simple cho da menze nyina ho yaban Facebook and social media handles na yawo OBAHEMAA OKUTTA foundation @gmail.com wow Gmail account ni na EKUWA @gmail oye e achese ni enyimti e ni e nti na EKUWA @gmail na EKUWA foundation @gmail.com ane na ebe Facebook sa oye OBAHEMAA OKUTTA foundation nti Facebook na EKUWA foundation oho wow nti ma okode na no say be peda okona okosha okohosisi oko Gmail na videos ho pictures ho wonderful ne number sa se peda efre na bi se bibia oye 020 975 4618 tababu koba 020 975 4618 ebusa mantwa na wombo 1 o'clock midnight na mfra na nka nchen de epre yin ka oye foundation wa sampocho 1 o'clock onye business 1 o'clock onye business nti shadenso ebafra anapa 8:39 odema to imbiri 4 itumi de mo nkomo no na nye 10 pm abafra na abaye wo da star nti we can so we basho
eti secret tebe show yenye nana EKUWA OKUTTA nana yedze nkomo no bewie ye pedi gina do mbebu no bi a woteda wo wafutia obokoda ma hon nde yene nketesiamba yene mentiamba ndurban no nomeyi abrabo bi a onsam fata afa huniti afutu bi bokwa ma hon ono ewia na na ewia ma da so do o sa me piri gina do embe de ma afutu ni yehwe mbebun ewia na ya hwe mnante na nketesi a awofa wo ho na wapa wonye chirija awofo no wodem na ebia ma me mpanyinye ana yerbenti wakadem no de ma afutu no so ide gina da mnti yehwe mnante na nketesi a abrabo ndurban no nomeyi wona afutu. Okay, me that's it. They be work at peer pressure. I mean, me never baby no. I am concerned kakra because meeting now be a kade. Me come for the mazi. Nasa mankwa. There's no way by opa kuno botum wa chumchichi da basen ko faze no. Enti ndu bon eze e be kare yenim bebu no. Ore ho papa. Ore ho papa. Nensi ya dwa we gudo ya obo mpede nyankopa na obasachi won na kaka bia yensi botumi aye wo unema afomsa e botumi za because ebi owa ame udo onya ne pe osande ebi owa we school onye adwuma bi nye we komuni yanku bi oni yankonso awo etwe kakra o ho nyina nti mesre one day edu no onye se kokoto edu ne ebonu medu no bowie na wara etina wara nkasa wunyimpedua ne yofo da wukra na afi wunyimpedua ni ma no chere hawo na ezebra nyimpedua kofu bebre wanom so ya ze papa why the one no me no one koda one yet da mo what no if the worry wanom no was aye ejumazen no fi ma na de edu ne se no fi ma e personal konumbiam ke wo de wunyimpedua no so ya wo bibi kidney ya wo liver ya wo dem won so ejuma woro even old baby mpa yes drug abuse no onye we no onyensan even paracetamol doctor akada fokwe mesemetri pam no mu fa bien ni nyina drug abuse intimase imbebu ne de Ghana Crow ABURA Central Region Cape Coast onye one because EKUWA was EKUWA one new foundation one new fapem no oye krono obo nti ebasede wanye ye future leaders yes nti won mayenje adurubon no na se adwuma ne yebe ya chuben panyini bi obotum wa abo na no so wetum kakra obotum waye no za abo no waso eza abo wona no meja na bi so esane kan se bi fa awofo no dia ona mepede ya bano yewo awofo pi wo ho a inde Yoruba na mpanyinye ama akadem na so boshe de na ye mbampo wapo nyere wapo na de onye na maame bio but de oboko na wakwhwe nan oye dzene man nti akaba nde wona na moso unye hwafo nkomo bi akan asesen na de mensemi aba afutu bi wo ma de menwan nan azika no nefa baby no aya make it awofo no become today awoba na ebe kere mekwa akada nti aribada tabu no nti aba ntete na eze mafa no mengna mimde awo basen kwada mu tabu no batisi ani asesa no aye recently nsem bi ametete efa papa na ewu ne mom number onida wan wo mba ne mom bani nyina ankasa no ankasa fu no all because what's papa no wan hwemba no nti si amano so why wajinde wan ba fu no mpo no ekesi papa no wow nti masede banaz waba wanyu aba wiase se wanyu aba wiase sampars ne wenkumwa yamfa eye onu nyina ntenche ne yenda yenwa kenwunde wasu ebeye penyini bi Mary yeno was a bayo nti omayentu eye obi abia na awfo busy yen na yen che enyu onhwon na wohie yen mboye koto maami bia na de pepe bia chide na nkasa obrebe na ebedwuma na orokọ akoye
Obebra nsan nsa kwana to mesre me mekade me ma me no papa no mu nuanom me fu no mesafin da woma yembo yen na awofo no wo hia yen so why yembo bi mpa yentu no nyinango na yembo won so why yembo mpa ontu nyango na nkomotwetwena bewie yi yede sebo nyimpedo ebien enuanom anyankofo ebusuafo a epedi chehu ne ngbiri nana ekwandem. Okay, me that's it. Ozika no me that's what banyankofan. Amen. The one man this dey be make dey say onya ne pia nke yentumi yenyema yenti ozika no that's ko banyankofan. Otodi biom no me chia oye Costa TV team ni nyina na peyin na odano. Adase biom na nchia sonko me hin. Oye ne nakojo adaya otodo ebien na bimpon kojo a Brazil royal stew family ebusie ni nyina me ebusie pein Alhaj Hamid Nuhu na ebusie wo antem nya wo igwa efie kesim osabare ma doctor kwesi ata otodo ebien na ankranko nyina nche bion so nkoma CEO of Stephen Akese Foundation na madofu a mo ba mo kache nyina worship na mintum so meke mboza bia na me wie kofu bi nti minche kese nkoma abrokro de bia wonya dona pewo ye no ho master de yankopɔ na nkasa onton supa no mfangu wono do na me ye bebi se bia anade won kɔdo won fa odona owo ye ho no won fa ntan na chi ni ntumi ama abrokro yi onya krabahwe na ontumpen nchie bia so nkoma impuntu hima oye nana abna enyimba otode bien awo Finland na na ekuwa abochi oye Paramount Queen Mother of Ogwa traditional area. Ncheka se nkoma obia. Na ncheka se biom so nkoma maawofo. Oye Mr. Kasamboto. Mr. and Mrs. and na wuni anum nyina ncheka se nkoma won. Ncheka se biom so nkoma oye Ogwa traditional council na nanum nyina. Medase. Yes, so that's ebusiafo yete nana ekua okuta today basa na nkomotwetwe ni besa Central Entertainment Show kodara yede da owono yede bamo yeda yemu yaba yede da akebia no yede atuedo wo Central Entertainment Show yankwamra and metiasia aya ado marakwa semedu baby amedi aya wado marakwa adumia sumo na di adome ankamesi makani deni aya wana ni mifia aya wasafweradi na wodi adumia bedumia inti sekabi na medewa ejanaya sedakawa sebibi wa yanwa na ya sedanjo sebibi wa sidechwa enona ya demawo ati asifa na yebe iwaya abra yetiasi eja yebeti ya sedaka every so watching asidabio inti sa asha ya maya yedia ede wasidenyo obatampe wa yeyenyo Medo, gana biana. Oko fa jebidi aba besu en fita no pa anya se baby shi. Manka shi. Junior! I'm saying so enough for me be there no. Sister Coach Pa, it's a winning gas. I'm used to it why. My wife.
down Yankanawa. Ah, sister, course. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Who are gas? We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we will deliver. Thank you. Namenya bibi ni besia Mamenya niya Amemede makumenyina Bamano Baby I made dream to Sanu munkobiemu Mepeyina Ami baby I made dream to Sanu mechili munkobiemu Mepeyina Kana me yambao Odonu kofu pinsase Mosima moda unu kofu pintaso Efibo wasembade Akukudiri na wuka senti wasembado Baby I made dream Jumansani mechili na munkobio Naka sila wantase Ami baby I made dream Jumansani mechili munkobio Mepe ina kana miyama o Love kitchen, Mafi will pepper soup, no, your love chicken. In your book, you do love kitchen. I mean, Mafi will pepper soup, no, your love chicken. Until for fry, I get to fry, you fancy natty. At your home, I told you, I'm an address. I most of my so me more, boy, romantic. Other would be Nakumemo, okay, you romantic. That could boy, I'm a dummy, you know your nonsense. Me told them, I say the fact is, yeah. Other no go for pinzas. Most of my mother no go for pinzas. If people was embodied, I could do na book a sainty was embodied. Baby, I made dream to Sanu mechili na munkobio. I can't still one task. I mean, baby, I made dream to Sanu mechili munkobio. Mepe ina.
na me ama o. Sembiko ba nyeni nyana malabaka nyabanana milike visa mwani nyana waneba simple obido wa edo nibi odo wa edo nibi obido wa edo nibi odo wa edo nibi amina midi mija mini muso sheshe mofa oya this oya that no nyonna minti bida ma cheche ma still wantase spiritual mix odonu ko fu pinzase mosima modo onu ko fu pinzaso efibo wasembade akunkudini na buke senti wasembado ba baby I made you moon to mensani mechiri na munkobio maka still wantase ami baby I made you moon to mensani mechiri munkobio one God somebody say love is a choice, but I choose you. Me say me promise to be loyal because you are royalty to me. It's a choice that I made. This bone never break. My queen, you appeal to me. Be there for me, baby. Don't you heed it from me. Believe me, I'm falling for you. Love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, yeah. Sometimes I put you pampas and you put me pampas too. Sometimes I put you on rewind and you put me on rewind too. But we never breaking up because it's taking us million days to be here. Let you just straighten us when times I get serious. Come link and the king never afraid. No, be there for me, baby. Don't you heed it from me. Believe me, I'm falling for you. Love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, yeah. Beautiful, 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 my queen, you are, you are. Take me away. You are the best thing that ever happened. I love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, baby. Woman, I love you non-stop, non-stop, baby. Me say me love you non-stop, me say me love you non-stop, never stop, baby, never stop. Although you situate, no have mommy diabetes. Although you pure on you, naturally sweet.
I just took you off the market, baby. Come with me. That's it, bro. When you're baby, come and see why you don't be. Oh, you, my warrior, yeah. Oh, you're me, my warrior, yeah. Missing my warrior, yeah. Sweetie pie, them move for my warrior, oh, yeah. I can't bring your phone with you, and I miss a see me cuckoo. Although me feel like come moon and yeah, me seek a foot row. Yeah. It's in this one, I'm sorry, baby. Although frame ya, me got it, sorry, yeah, me got it, sorry, oh, you know one echo. Me need to go see woman. On one echo, yeah. Me see on one echo. I don't see on me, it's on one echo, yeah. My warrior, yeah, my warrior. I push where you dance, yes, my warrior, yeah. Sweetie pie, them move for my warrior, yeah. Obia see me them say my warrior yeah. It's wifey time, can I talk to you later? We putting plants in our incubator. Oh yo, blow the whistle, make them know game is over. Yeah, my warrior good loving is overload. Yeah. See the goosebumps for my body, oh. She says she love my vibe, no be money, oh. My number one queen and my baby, oh. Urban in here, my warrior, yeah. Oh, yeah, me cho, my warrior, yeah. Me see my warrior, yeah. Sweetie pie, them move for my warrior, oh, yeah. Listen, me not done. I mean, you tell them to feel over me thing now. Now them see it clearly, it a bust the word. Now them can't take my fire. I hate alone, them and bring to me table, yeah. Now for them a hypocrite and vampire. Just chew me and spin up them and fi bust me tire. Them see me a take over the entire. If me retire, who I go bonfire? No matter what them hate we far, none of them could have my boat Rasta name. Now the ghetto we are chanting Psalms. Psalm 23 then we touch a road. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road, yeah. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road. When them be battling and struggling and heckling and tussling, I will just in India. When them be tackling and giggling and never serious about a thing, one thing they do. Me never in and doubting thing, yeah. Man believe in my destiny, yeah. I let me use and get the Eden insane. Them and them a see big blind and yeah. No matter what them hate we far, none of them could have wiped out Rasta name. Now the ghetto we are chanting Psalms. Psalm 23 then we touch a road. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road, yeah. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road. No matter what them hate we far, none of them could have wiped out Rasta name. Now the ghetto we are chanting Psalms. Psalm 23 then we touch the road. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road, yeah. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road. Before we touch the road. Psalm 23 before we touch the road, yeah. Before we touch the road.
without you. Oh, Psalm 23 before without you. Oh, Some snake. Psalm 23. Oh, Psalm 23. Psalm 23. Menya bibi ni besia Mamenya niya Amemede makumenyina Bamano Baby I made dream to mensan munkobi mo mepeyina Ka Ami baby I made dream to mensan mechili munkobi mo mepeyina Ka na me yamba o Odonu kofu pinsase Mosima moda unu kofu pinta so Efipo wasembade Akukudiri na wuka senti wasembado Baby I made dream Jumansani mechili na munkobio Naka selo wantase Ami baby I made dream Jumansani mechili munkobio mo Mepe ina Kana miyama o You do love kitchen. Mafia with pepper soup and you love chicken. And you book, you do love kitchen. I mean mafia with pepper soup and you love chicken. Until for ya get for you fancy natty. Echecho, I told you I'm not dress I most of my so me mo, boy romantic. Other would be na kumemo, okay you romantic. That could boy I'm with them you know your nonsense. When they me told them me say the fact is yeah. Other no go for pinzas. Most of my mother no go for pinzas so. If people was somebody Kukodinti wasembadai. Ebusafo aha na brema my kwan ma yade and the Central Entertainment Show no yade besi na yankamfo yamfa ma wo de adondom na yetinkoma the Sunday yade jumedi no yade babro na mo china Saturday it means at the palace obu hutu Ocha Costa Television Yakaja Award. Yes, Ochina Costa Television Yakaja Award. Yes, best CEO. Best CEO. Eh? Nata yaka best chief executive officer. Igweha mpemfa hini we ugbe edwuma na watase. Igweha mpemfa hini. Na so Costa Television. General do peti na papi ki nti oje mi nti bade osaba ma warriors award ochina anapa 11 o'clock pepepe e mi nti the bear daw nti oche bo modern na fu efinu to Costa Television na hwe nsama obokodo so obokodo ya butwa live commentary gbom bibia wo mi bi ochina mi nti bade oye Victoria Park wo obeye dabasa enti shan so do china CEO oda Costa Television ano e kagyin award to china kagyin award sokodia na eze aba enti china kanyawo na yankagya award mfi oye Osaba ma Royals Award no the 6th and 7th edition yankona yansanka kanyade ebushafo ha na brema mamkwan ma mede oye Central Entertainment Show no mede besi na mulkwei Uncle Ben was a shelf fefe mo na onkoda nyadam na suzu so onkoda nyadam kese bi anyo bi ebi sabe from kitikeku ASORBA KOFI mo fandase yes mo fandase mo fama oya king queen
restaurant King Queen restaurant memfa ndase memfa man na memfa ndase so memfa ma oye finger linking fast food no kwari wo bu edwuma yes mamanda ho ase na wombo a wode aboa hin wande dwumedini na adondoma the sene besineshia na yede oye Central Entertainment Show no yede abro makam bye bye Naberi yomuna ya fanko iya bebe shabuna ya fanko ya buwa